You're still tuned in to KPRP Pinoy Power Radio 650 AM Honolulu, Hawaii with your Manong June Sariales and John Mark Pastor. Para iti programa yun na Paul 1. At dakamin karuba. Ngarod amum aya balong iti agayat kat talagamat nga awan iti daw-dawatan na nga kwadayta nga kinaba nang kunana datay kimansyon dito yung sonata kat uray awanan kanon iti kinaba nang na idi damdamon agayat ay ka idi hampay lagayat iso na kat kahit nagtataya nakababa ng iso na kaya nagtatada amin nga balitok alahas kanya nangam idi nagpitikan tay puso na kunana or talik gapulaeng iti ayat na kita man how sweet nga talaga iso nga apo kakaruba mi nga dito Hawaii no siya sinuman ti agayat kanyayo bay anyon tay taba nang basta dati pudno nga ayat kada kayo. Kaya't ko't bumakna tayadot sa nikwana ngemitanta at daka awan gustek no di sika suerte akon kuna takanayon nakapabaru ngemiti kalikagon ko sikat imbak nangku bisong bibig mo arak iti arik ko di ayat nga himpay mo balitok apuro talikod kinabak na talaga nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo anyang arod barok ti balak mong asawaan at tinabanang muna ti yung kwarta na nga maaginet yung abot mo be honest parehas nabanang kan aba wise ka man talikodak kinabak na saan nga pagpud nung araw tayo ta nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo so mapantayon iti mapangkamo lang gayam iti practical wise kung kunada ay ayatom lang arudan at dapay sa nikwana o di nasaya-saya at ti panagbiag mo kaysa pudno agin inayat kayo ng awam mo ti pangal daw yo ngayam ti dakas na balong dapat sikati adaan nga datay babae nga birbiruka so nga agabra ka ti kas na unay igaud mo ti manggad atay arami din tang rabi iti aldaw ag canvas ka ti pagkantaan tapno adu ti kwarta tang aduwa tapno ti kastakat naruay ti masakbayam narang ay to ti buwangayam nga pamilya haang ka di usto nga mapit akat katawa anak awan iso nga man ang Emmy at dandan na rin ti October kat sabi ko matuloy apo ti panangimpitar mo kada kami dito Hawaii mapadas mi mo ti pumantak ti Hawaii tahan nga dito agrong rungaab kami dito Pilipinas kat apo in Tagalog
aasahan namin na makakarating kami dyan sa lugar ninyo. Isong amin na pong Ilocano, makiget in touch kayo apo kiniman ng Emmy tapno matulungan da kami mo at nga makapaddag kami dita Hawaii. Nasaya at matibiyag mi dito Pilipinas, tadamot ubrami, ada kami apo iti local government unit of Ramon, ada iti planning and development division. So no nyaman apo iti panagduras nga maplan-plano iti uneg ti Pagilian mi, ada ak apo DJ uneg ni DJ, may saak kadigiti agar aramid iti plano written plans ada makungkuno apo nga annual investment plan, comprehensive development plan, and naduma-duma pa apo nga plano iti munisipyo kat ni John Mark Mat katadamat iti Assessor's Office ket ti obran na di Assessor's Office ket maturog. Oy made. Ana ti obram. Agaramit tax declaration ay no agasesti balay. Wow. Kata kasano kayo agbe-based kasano kayo agasesti balay kaya by square meters. Square meters, and then tapos agi additional na gigi daw na tiles, steel window kasi ay inahin mo genti ka. So after assessment agbayad da Treasury Office iti amilyar nga makungkuna, correct? Madi pa ay deklara pa ya. After declaration next year pa yung agtax. Next year pa nga so han pa lang nga ma-implement no malpas yung nga ma-assess itat tanatawan. Tapos i-declare. Tapos next year nga agtax hang nga okay. So rin mo tatay. May deklarahan pa nga tatangatawan next year pa ay. Kasdi gayam katije ayam mi matapok at akas na kunakon ada kami iti planning awang kami apo ti implementation. Mabaling kami matapong ginspect no pudpud no mo lang nga daw paspasamak ng proyekto kasi dai iso nga apo awang makalusot ta ti gobyerno dito Pilipinas ati kung kunada nga iti gobyerno ket korap ay saan apo tanakad adu ti pagdalanan na apo data papeles nga proyektos yo aside from the planning mapangkay pa iti engineering and the project inspection team ada pa iti makungkuna nga commission and audit apo nagadu pagdalanan na iso nga awan iti kura pa po siguro ang kumay bagano yan na itatata nga as I observe inside the local government unit awan apo ti kasjay iso nga iti gobyerno adala tamot ti kinadalos na di kadi iso nga inom man taman ti arak dayta nga banag mo arak ta dito inom man ta ti kape ayun niya. Naulpi adawal bisimang pay kaniya sikatay nagaw na ngayya dayo dito'y din na nabayaga panawen nga nagipturak dalinduken sa di sinagabang bayag ka awan mo awan patig daytoy binubuskot oras sa naglembes iti ara barbareng kunak asikatay malipatak ngemu naglabesen sikamanentay awaga nakas ang biyag ko tinted mo akalat amag tagustuan paen nga uray no pakatayan di mo pinanuno timbuhos ko nga ayat milaksid na kita puso intanem nag-akas nilipat
Ayat ka awan mo, awan patagday ito'y biyang. Binubos ko't oras sa naglandas iti ayat. Marbareng kunak asikatay malipatag ngem no naglabesen. Sika manantay awagan. Nakas ang biyag ko tinten mo akalanghamak. Ta gusto ang pen nga uray no pakatayan. Di mo pinanunod tiing bubus ko nga ayat. Nilaksin na kita puso. Itanem nag-akas nilipan. Di mo pinanunod tiing bubus ko nga ayat. Nilaksin na kita puso. Itanem nag-akas nilipan. Okay, once again, Kaaruba, kami nga pagyamanan na po tagiti sponsors. May first on the list, we have Tito John Mahal Anderson. Madam Janelle Megan Anderson. Puta, mapukpuko ka manin. And of course, apo ti producer may Ma'am Emmy, weno man ang Emmy. Auntie Emmy Ortega Anderson. And of course, dagiti apo kabarbarulaeng sponsors may we have Maria Hernandez Braceros, George Berzosa, and Carlota Ader. Mr. and Mrs. Dado and Angel Lamug. Mr. and Mrs. Ben and Ana Apuya. Oh, sigurado tanga agasawa dito. Bungarod. Muna kabil nga Mr. and Mrs. nga mimbagata nga Mr. and Mrs. Anyway, to be safe, Dado and Angel Lamug and Ben and Ana Apuya. Kat detang apo din nakabuklan iti may kaalong nga paset iti programa mi na poluan. Adda kaming karuba katag subli kami kalpasanti so magmamano nga palagi.